تنازع کې تفیز د ټول ایران فرمایش د سردار صاحب محترم او د شمس الله جان دغه مسافرانو سره تنازع کې ټکر ای د مرور مل سے خدایا د مهاجر مل سے خدایا تد مجبور مل سے خدایا ای د مسافر مل سے خدایا ابا حبیبی دادی دل لاری سارینا زندگی اسباب رکھو دمشقی کتاب رکھو بغیش کی دان سر باب رکھو ایدہ محبت کتاب رکھو بکلی کلی والدمینی زندانونا زماتم دید ماتی دودی وشتلی زلمی دا کتو دی چورو لری بندہ حقو دی شمسائی ماند پالی پاری ماندلو دی مرجانی تاخیرات سنگ ولی گاما زمادت وارستریک تورا تمین مین رات کورا تمین استری جوان تکورا بیلتا بل جانا دزا کللاراما जाना जाना नदरी थवाया दरमान दरमान नदरी थवाया ननपुर मैदान बदरी थवाया बस्ती नाथर सजा दिले सोमानी क्रामा بیا د ټول یارانو فرمایش دی شمس الله بھائی مسافر دی شمس الله بھائی سوای ای بنگری ولی شرنگوے ودا بیخ بکرم لخوبا ای تکیس فلی محبوبے ودا بیخ بکرم لخوبا ای بنگری ولی شرنگوے ودا بیخ بکرم لخوبا سوای بنگری محمد سوای تکیس فلی محبوبے کل خدای وعدہ کرو جانا نہ پاک یارانا کرو مینا جہان بشارہ کو دفا کی ملی حالات ملگری مینا ساکھی راگلی امرا شام دی گور ہوئی مسادہ چاہتی گور ساسنگی انتظام دی جامن راگا چی پورک مسی ممونا سوئی سوال خبر ٹھول دزرگی دا من بگڑی پراستی دا یو پشوان دنیا زندگی دا زهل
رحمت الله جان او ډاکټر صاحب سوي عبد الخالق جان سوي او خالد ځوان او ټول یارانو فرمایش ای لباس رنگینو لباس رنگینو ای کمی سے ملنگین ای دوست اکسالاو بابیا غضب شن سماورتا سلام ای لباس رنگینو ای کمی سے ملنگین ای دوست اکسالاو بابیا غضب شن سماورتا سلام علی ولی شیری خدای علی ولی شیری خدای بیتا قربان سمات سنم مصطفی اسدنا علی ولی شیری خدای علی ولی شیری خدای